Pat Torres, John Marie, Charmaine Jennifer Ronilo, Rain Jasper, Conrad Bisda, Cecilia Cruz, Aliana Marie, Anika May, Jan Alfred, April and Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel Bisda, TJ Castro, Shamsadin Ignacio, Kayla Janelle Cabalya, Paraking Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Terry Davis, Ines Gosum, Among Tony Dumawal, Jose Ocampo, Maria Lourdes Flores, Raul Lenny Gosum. Paraking Kapayapanding Kaladwadi, Angel Amparo, Felicidad, Melanio Paulino, Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio, Florentino Floreta, Pedro Cecilio Julio Julia, Medalia, Hamilcar Renato, Rosario, Flora Melchor Leonila, Constancia, Froilan, Quintin, Senior at Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio Reynaldo, Nenita George Torres, Antonio Victor, Nestor Sicat, Iluminada Tubil, Nicolas Caleb Lorenzo, Pascual, Corazon Presi, Gliceria, Jose Fortunata, Jose Gasa, Maria Jesus Gloria, Valentino Marisa David, Jaime Cristina Vivencia, Jolica Encarnacion Ernesto Benedict, Alan Rafi Bisda, Feliciano Sr. at Jr., Modesta Erlinda, Eraquilio Dionisio, Fernandez Joseph, Carlos Calvin, Leymans Benita, Pacifico Jerry Alice, Ruben Sr., Saturnino, Charmaine Elena Reynaldo, Josefina Calma, Eduardo Feliza Dizon, Brigida Lansang, Emilia Martinez, Marcelo Filomena, Serafin Milagros, Antonio Marcelo, Jan Mendoza, Tiburcio Pasencia, Felipe Primitiva, Patricia Candido, Carmencita, Rosario Cancio, Lutgarda Layo, Supriano, Maria Cristina, Ernesto, Generosa, Arturo, at dingmaldang kaladwaking purgatorio, lalo na ratang alang makaganaka, Karelo. Para King Safe Trip ng Marina and Janice Velasco. Masibay po may pagatpanapon po. Sakramento ng kumpil o Sacrament of Confirmation. Iti ing kadwang sakramento kay batning binyag, ing sakramento ng kumpil, patibayan na ing pangatahid kamo kang Kristo Jesus, nung ing binyag, sakramento ning pangabait, ing kumpil sakramento ning pamagdagul.
Iti pagkalubya karing nga binyag no at miyembro na ning Iglesia Katolika. Ing bininyagan ay ati ng edad 8 banwa patas. Ila rin pwede ng kumpilan agpang king kautusan ning pisamban. Ing balang makakumpil, mipapasik na nga niya king ani pagkalugna nitatakan niya kapangilatanin na ani gugut king kanwana ing pamanampaling ning obispo o pari manatili ang optional na ngeni. Ing banal ay espiritu bagyayang regalo king bawat tatanggap kaniti. Dating regalo bubulos no ning banal ay espiritu karing makukumpil at patibayan na ing pangayagong na kang Kristo. Dating regalo ilaring makatuki. Mumuna, espiritu ning kabyasnan o spirit of wisdom. Mas pilinan luguran ing bage lilipas, may gate king sablang bage, apan samantalamu keti king yato. Kadua, espiritu ning pamanantindi o spirit of understanding. Para mas saintindihan at may pasiwala kay katamu, ing misteryo ning kasalpantayanan. Katlo, espiritu ning usok o spirit of counsel. Ban mikawastong pamamili, king bage-bage, tungkol king kaligtasan ning kaladwa. Kapat, espiritu ning tetagan o spirit of fortitude para mas apagtagumpayan intukso ning karokan at kainan. Kalima, espiritu ning belwan o spirit of knowledge para abalo ing kaburyaning Diyos. Kanam, espiritu ning kabanalan o spirit of piety para maging tapat kimpamagpakabanal. Kapito, ing espiritu nin takot o spirit of the fear of God. Para mikatmuan tamo king lugod nin Diyos at tumakot king nanumambage aena kaburian nin Diyos. Ing balang tatanggap king banal ay espiritu, mikakabungayang mayap adapat, lugod, tula, kapayapan, kapibabatan, ganaka, kayapan, katapatan, pamagbanayad, pamagtimpi, o pamanawat, king sarili. Dakal pong salamat. Maya pagkatpanapon po. Ngayon naman po, ibigay po kaya kayong metong tapang kapabalwan. Yapin po yung biyayan yang pasibayo in BEC o Basic Ecclesial Community. Ini po, bayo kaya katamo uling way back before po, I experienced tane pong sinabuhay makanining programa. Ing BEC, metong yakareng atlong flagship na po ning kakatamong Archdiocese. Programang makadikil nung makananutala po apalalam ing kakatamong kasalpantayanan. Metong ya po ing BEC kakatamo. Sabi ko I experienced tane po kanita, uling 1998 pa po may introduce na kakatamo ing BEC. Nung wari sa kanyan, biyayan taya pong pasibayo bang kanita, bibalik itang dati tamong
akasanayan na anting metong nga komunidad, gagalota mo pong misasan metong. Anya sa kariti pong programang ini, babalakan tayong pakabiyan pa si Bayo uling kanita talaga akit tamo nung makanano tamong misasan metong Nung wari ngeni medyo may bawas, medyo may kay na, pero kimpuso da rin betisenyo at suya pa mo rin ing makanini. Buri kaya mo pong pamalinawan bagya na pag sinabi tayo in BEC, most common misinterpretation tamo kasi balada ring aliwa, yapin itang Bible sharing. Aliya mo po ka rin yung kakatamong BEC. Nung wari, part niya mo po ito, yung kakatamong BEC, atin times na in community, mga diyang abe-abe, atin times na in community, mag-pastoral mission la, ita po yung isang bibilog yung kakatamong BEC. Ngayon po, bakit kailangan tayong biyayan pa si Bayo? Meto nga sang kankwera king programa na po ng kakatamong Archdiocese, yapin po yung dakal mawawala, karing kaya betamong Katoliko, karing kapatad tamong Katoliko. Dakal tamo pong Katoliko, pero mapilanla mo rin makalog, makasimba, papasyal king kakatamong pisamban. Agpang po karing census, at yuta mo po keng 20%, ding 80% po, nuka rin la. Itane po pakalaot, kini mo po kaya katamong kimbetis, mag-approximate tamong more or less 18,000 a Katoliko. Penigaralan de po rin kaya katamong leaders, nung nuka rin lang rin 18,000 areni. Bigbasi tamo po kareng attendance da rin church goers tamo. Kini kem bisitas, ay kini kem pisamban. Capacity na po rin kaya katamong pisamban at sukeng 500. Akiter na pong tao in 500. Dagdagan tayo pa po rin at sukeng walso gawan tayong tsa 700 balang misa. At luya po misa yung kaya katamong pisamban, tsa 700 naman ngo po reta. Pre pa misa king kaya katamong chapel. Kaya talag tsa 200. Mumulita mo pong 5,000. Out of 18,000, 5,000 tamo mo pong makapasyal kayo ni Kempisamban. Nuka rin la po, retan 13,000. Anya makanyan tayo pong bibiyayan pa si Bayo Bangkalita. Retang 13,000 na reta, arits tala pong pa si Bayo. Mapalyari kasing kapatad tala reta, kamag-anak, kakaluguran, pangkanita kapamilya tayo namuman ng kakatamong BEC, alapit tayo pong pa si Bayo Karela, yung kakatamong, yung ginutamong Yeso Kristo. Kalupa nung makanano na po yung tuturo na po nitang parable of the lost sheep. Mawawala yung metong likwan noring 99 bang kanita, paninto ng taya mo yung metong. Makanyan mo naman po kanya ning gawan tamo. Mas marakal na po rin mawawala kaysa ka rin kay katamong kasalukuyan na makapasyal king kay katamong pisamban. Makalungkot po po to. Dataging panahon, kutang nakikatamo ng gino, nuka rin la rin kay kong kapatad. Nuka rin la rin kay katamong kapatad. Pabrenta na lamo pong malili. Natural po na ayam-yam ng kay katamong Santa Iglesia yung makanita. So makanyan po asahan nyo po, karing sooner or later, mamasyal na po rin kay katamong leaders, karing kay katamong barangay, pota pong dintang ingal do ita, asahan da kayo po na sana, ayan tabayanan tala po. Pangkanita mas malagwa tayo pong abiyayan pa si Bayo, kay katamo pong BEC. Ing imbitasyon po, panintunan ding mawawala, at ibalik ding may bating, at isentro ding minilele. Kalupa na po rin gagawan tamo dati, at tatandanan tayo pa yung tagimpan. Imbalayaning betis, abibiyayaning lugod, makadiyos, makatao, makabansa, makakalikasan.
mipapananggap, mipapanganap, mipapagmalasakit, at miyayadwangan. Dakal pong salamat. Espíritu din Tangya, Alleluia. Espíritu din Tangya, Alleluia. Espíritu din Tangya, Alleluia. 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 Espíritu Santo, Alleluia.
Espiritu bintang ya, Haleluya. Espiritu bintang ya, Haleluya. Espiritu bintang ya, Haleluya. Halle, Hallelu, Haleluya. Bintang yang tinggi, dimasikan angin, at tilang api, Haleluya. Bintang yang tinggi, dimasikan angin, at tilang api, Haleluya. Espiritu bintang ya, Haleluya. Espiritu bintang ya, Haleluya. Espiritu bintang ya, Haleluya. Halle, Hallelu, Haleluya. Espiritu bintang ya, Haleluya. Espiritu bintang ya, Haleluya. Espiritu bintang ya, Haleluya. Halle, Hallelu, Haleluya. Anting meto nga pamilya, mitipon tamo king lagi ning ipampo ning anak kampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Kristo, ing lugod ning Dios, sa ting pamakisan meto ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya kaan timurin. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong yaning Domingo ning Pentekoste, ing pamanipan ning banal na Espiritu, karing disipulo ng Kristo, ing pangabait ning Santa Iglesia. King kataymikan din kay katamong puso, panamdaman at ganakan tamo, ing manantabe ng lugod ning Dios, kapamila taning banal na Espiritu. Kapamila taning Espiritong banal, paramdam at pawaga na kay katamo. Ing mahulaga tamong mahulaga kaya, pagkalubno ring sablang grasya at regalong kailangan tamo, banmisadsad tamo, king pamibiyebye mayap, pamibiyebye banal. Ganakantala ring dakalabesis sa pinggulot tamo, king dalan ning kabanalan, king dalan ning tula, king dalan ning pamibabata, at pamamiyaking sarili, lalong-lalo na para karing taong mangailangan. Manyawad tamong sika na nampon kapatawaran, anyawaran tamo king Dios, ing itubod ni, ing Espiritu, ning kayang lugod. Itamongan, magkumpisal ko, king Dios sa mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, huling mikasala kong dina, king isip pamanot dapat at ngayaliwang kakulangan. Huli nitay panigapupong ang Santa Maria ang Kaplanman Birhen. Karing sablang anghel ang Bon Santo. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, king Diyos, sa ginuta mo. King Dios sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, iuli na katangan sana, king die alang angga. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, In excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, et in terra pax omnibus. Laudamus te, benedictus te, Adoramos te, glorificamos te. Gratias audimus Filippi, Pater magnam gloriam tua. Domine Deus, ex celestis, Deus Pater omnipotens. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, et in terra pax omnibus. Domine Filio Dicere, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris. Victoris peccator mundi, miserere Miserere, Alcero Patris, Justipe perfectationem nostra. Gloria, Gloria, In excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, et in terra pax omnibus. Uriam tu solus, sanctus solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, In Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen, amen, amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, et in terra pax omnibus. Manalangin tamo. Hoy paning sala, apani bataning sablang maya pakalam, itubod ming ke kang espiritu karing biyemi, kambening upaya ning meto nga masikanangin, at kapamilataning apining ke kang kabyasnan, ibuklat mo laring ang ganan daring ke kaming kaisipan, tagkilan mo ring ke kaming dila, ban midalit kapurian ke kakaring amanong inayabot ning upaya aming magsalita, uling nung ene kaya gumingke kang espiritu, ing tao kapilan man, enayang ating kayang siwala karing amano ning kapayapan, ni ipasyaging katutuan king Jesus ing Ginoo, amabibiyem po magari kambe mo at ning banal na espiritu, Dios manggaman king ngalangaga.
Pamamasang ibat, kilibro ring dapat daring apostol. Inyang miras singaldo, ning kapiesta ning Pentecoste. Ding sablang talasalpan tayo, makatipon la king metong alugan. Kabudabud mi ka alingongo, menibatan king banwa, abala mo biyong ning masikan ayangin. Kitmuaning bale anong nula pakaluklok. Kay bat, ding bala mo dakal adilang api, ikit dong mi kakalat. At ingbalang katao, mi kaatin niya kareti, king tulid na. Mikapmalangan king banal ay espiritu, migmula lang migsalita, karingyayaliwang amano, agpang king pigkalob na karelo, ning espiritu. Ating Hudyo karin Jerusalem kanito, debotos lang menibatan karingyayaliwang bansa ning yato. Inyang dimdamday ting alingongo, mitipon-tipon la ring dakal atawo. Mengasdan langan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karela. King pangasdan dat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan. Makanano ngeni itamungan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating menibatan Parsya, Media at Elam. Atin mo naman menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia. Ating menibatan karing Ponto at Asya, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distreto ng Libya, malapit Cyrene. Di ngaliwa naman kaya katamo, menibatan la Roma. Hudyo ang ponpaganong mga kumberti king Judaismo. Ding aliwa po menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man, itamungan daramdaman talang magsalita, karing sarilita mong amanong siswan. Sa salitara ing makapagmulalang dabagi, depatana ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itubod may espiritu mo, at tibayo may yato. Itubod may espiritu mo, at tibayo may yato. Purihan me ing Ginoo o kaladwa ko, o Ginoo akakong Diyos, ing degulan mo emunan. O Ginoo, ding kekeng at lelangan, ela bilang-bilang. Mipnuya ing yato, karing kekang lelangan. Itubod may espiritu mo, at tibayo may yato. Nung patluran mo, ing karelang pangisnawa, mga matela, magbalik la king alikabok a ibatanda. Dapat, kabuddinan mo lang pangisnawa, kumabsila at hiya ing yato, pagkaluban meng bayong biya. Itubod may espiritu mo, at ibayo may yato. Ing ligaya ning Ginoo, manatiliya sa kapilanman.
mi paligayan niya sa king sabla ng lelangan. Manano na sanang inkanakong pamibule-bule, makaibiye tula keya, uling king ginu, tutula ko. Itubod may espiritu mo, at tibayo may yato. Itubod may espiritu mo, at tibayo may yato. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Alang makasabing Iyesus ginuya, subali mo nung patnubaya ni ning banal ay espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapat ibatlangan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapat metong yamo ing ginung susuyuan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapat ing Diyos, yan naman ing babye kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan, king atsuya keya ing espiritu, para king ikakaya ding sabla. Uling i Kristo, may ngari yang katawan ay ating dakal ladaki. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakal lang miyayaliwang daki. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Standing kalundong salako, standing kailan si kanan ka. Standing palinim lako, at limpagan ay naman. Ay,
Kaya kakeni o banal na espiritu, katman mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela ingapining kekang lugod. Ingginuman tabi ake kayo. Ama sa aking maya pabalita, agpangkang San Juan. Kanitang bengi naningaldo muring ita, mi tipon laring alagad, pakakabat laring pasbul king lugal, anong nula makatipon, ulining takot da karing Hudyo. Di natangi Jesus at tinalakadiabusal da, ing kapayapan manatili kay kayo, nga nakarela. Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat na, ating katalindiki nga na, may saya laring alagad, panakit da king Gino. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kay kayo, nung makanano na akong tinubod ning ipa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis na wana nala, at sinabi na, tanggapan ye ing banal na espiritu, nung patawaran yula ring kasalanan ning ninuman, ipatawaran la. Ing eyo patawaran, eya ipatawaran. Ing maya pabalita ning Ginoo. Papurian ke Kao Kristo. For one last time, pakigreet tala po ring balang metong because this is the last day of Easter, of the Easter season. Pakigreet po yung balang metong Happy Easter pa mo rin po kaya kayungan. Happy Easter pa mo rin po kaya kayungan. Palakpakan taya ing Ginong Sinubling Nebie. Today, we celebrate the objective of it all. The objective of Jesus' resurrection. The objective of Jesus' crucifixion. Ang layunin ng Panginoon kung bakit siya nagpakasakit, kung bakit siya namatay, at kung bakit siya muling nabuhay, at kung bakit siya umakyat sa langit, ay iisa lamang. Ang layunin ay upang tanggapin natin ang banal na Espiritu. This is the goal of it all. If Easter, the Paschal Triduum, is the peak of it, this is the end of it. This is the end of Easter season. Dahil ang layunin ng Panginoon ay gawin niya tayong isang bayang nagmamahal sa Kanya at minamahal niya. Meto nga Santa Iglesia, meto nga banal na Iglesia. Inyapin po, I intended to use this Sunday, kung naalala niyo po yung discussion bago ang misa kanina, to reintroduce a new way, but an ancient way also. Bago, pero dati na paano tayo magiging isang simbahan sa pamamagitan ng basic ecclesial communities. Pakiulit nga po, basic ecclesial communities. Basic, hindi po ibig sabihin pinakamaliit, kundi ang ibig sabihin mababa, doon sa laylayan. Base, ecclesial, simbahan, mga makasimbahang komunidad. Ito ang BEC. Ang tawag sa mga pinakamaliliit na grupo ng BEC, kamukha po ng discussion po kanina kung nabanggit, ang pinakamaliit na grupo ng BEC tinatawag na cell. Cell, pinakamaliit na bahagi ng katawan ay cell. Ang bumubuo po sa mga cell na ito ay mga pamilya sa neighborhood, magkakatabing bahay sa inyong barangay. At ang mga cell na ito ay bubuin sa isang cluster, at ang isang cluster ay bubuin ng isang kapilya, at ang mga kapilya ay bubuin ng isang parokya,
at ang isang parokya ay bubuuin ang isang diocese. This is how we will do it. Kung natatandaan niyo po yung statistics, yung kanina at yung statistics ko pong binigay dati sa inyo, ang mga Katoliko sa Betis ay around 17,000. Pero ang nagsisimba ay around 3,000 to 4,000 lamang. Ang layunin natin, nagsisimba man o hindi, ay mahatiran ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. That is why we will be, ourselves will look for them. Pupuntahan natin ang mga sinasabi at maaari nating ituring mga nawawalang tupa. That is our intention in our effort to reintroduce the basic ecclesial communities. Amen? Parang ayaw po ninyo, ha? Ayaw? Kala ko po ayaw ninyo. And our goal for today is very simple. How do we make sense of the descent of the Holy Spirit? Makanano tamo din ang kabaldugan, makanano tamo akit kabaldugan, ing pamanipanan ng Banal Espiritu. O menano mo, nganing tinipay Banal Espiritu. Milablab ko buntok, magsalita ko miyayaliwang amano, palagay ko po ali. Ikatamo ngan bininyagan, inya pong may binyag tamo. Tandaanan niyo po ini. Inyang may binyag tamo, tinggap tayang aning Banal Espiritu. At inyang regalong binyeke katamo ing Banal Espiritu. At inyang makumpil tamo, kumbaga makanini po, inyang anak tamong malatimidi ng tanang house and lot. Inyang makumpil tana, tatapika na katamo ni nga pong Ginoo, inya tsukuit ang tradisyonal na paman ng paling karenganak. Antimong tatapika na katamo ni nga pong Ginoo, pagganakana, dininanda kang regalo, dininanda kang house and lot, inyang malati kang anak. Ngeni, pwede mo neng gamitan, agyo mo neng gamitan, ingkutang, nanula rening regalo nga reni. Mag-aral tapo pa si Bayo. These are what we call the 7 gifts of the Holy Spirit. And these are also, we can also call them the marks of a true Christian. Nung atin kang makanini, karening 7 regalo nga reni, sabi mong tutukang tutuki at makiwangis kang Kristo. Kutang, makanano tala nga pansinan at akit deni, tingkya katamong pamibiyebye. Ready na ko po magumpisa. Mag-aral tamo, memon ko po kaya kayo, makabani na naman po yung umilingin. Memon kayo kaya kayo, magdala ko meriendayo. Ay, sabi kaya kayo, pasensyahan tamo. Number 1, paki-flash po, nandyan po ba? Number 1, the first gift of the Holy Spirit is what we call the Spirit of, lalo yata. Chula? Okay. The first gift is, yan. Pakibasa po nung babasa Mama Mary, tikpan mo na kayo man Kenny. Nano po yung first gift? The gift of wisdom. Ing regalo ning kabyasnan. Atin taong awsan biyasa. At atin mo ring taong magbiasa-biasa. Iako po siguro, Chuko Kareta, magbiasa-biasa. Atin taong madiskarte. Baludang samasa ning bage-bage, maski pa masakit isipan, at maski pa masakit gawan. Para kareng taong biyasa, ing masakit mayan para karela. Makanyan lakas ring taong biyasa, agyudang gawang mayan, ing ega na gana. Pero, this is not the gift of the Holy Spirit. Aliwa mo ini, ing kabyasnan na iba't ing Banal Espiritu. May gityak ing kabyasnan na yan, ing regalo ning Banal Espiritu. Ing kabyasnan iba't king Espiritu, so panakang akit mo ring bage, nung makanano nung kakit ni nga pong Ginoo. So, panakang panamdaman mo ring tao, ring sitwasyon nung makanano nung panamdaman ni nga pong Ginoo. So, panakang magsalita, nung makanano yung magsalita yung nga pong Ginoo. Inyadeng taong biyasa, tunay biyasa. Damo ag yung gawang mayan, ingega na gana, para ka ring sarili da. No ring taong tunay biyasa, iba't king Ginoo ing kabiyasnan da. At agyudang gawang mayan, ingega na gana, para ka ring taong mangailangan. Lawen mo, minsan ding taong tunay biyasa, minsan man mayan para karela. Pero agyudang sabyan ning isto at mayap. Uling para karela, ing kabyastan ning Ginoo ing papasyagda. Agyudang sabyan ning isto at mayap, karingaliwang tao maski pa maging masakit karela ini. Uling kabyastan daye bat karela. Ing panalangin tamo, sana gamit tayong regalo ning tunay kabyastan.
the gift of wisdom, kabias na namidalakit kay katamo, iba't ka rin kasakitan, papunta, king kanawan. Amen? That's number 1. The second gift is the gift of, pakibasa po, the gift of understanding o regalo ning pamanintindi o pamaging maukol. Baloy pa po yung terminong maukol. Maukol, kaukulan, maintindihin. Makanano tayo po aranasan ing regalo ning pamanintindi o pamaging maukol. Aliwa ni maniniking kabiasnan. This is different from wisdom. Ing regalo ning pamanintindi, mo kabod mayayakit po tanga intindihan mo ring bagi masakit intindihan. Ali, ing espiritu ning pamanintindi, mayakit ya po tang ding bagi akekang daralanan, mayan laman o masakit, akakit mo ing karelang paintungulan. Mayan laman o masakit, akakit mo no karining pupuntalan ding kekang daralanan. Ing meto nga tao, tune na nga intindihan, potang nano maning kayang daralanan, palo ng dalan, agyo ng bitbitan, uling balo ng alake ni king yato, ing kayablasan, alake ni king yato, ing tune kapayapan, balo ng ing tulake ni king yato at ingangganan, at baka nyan mo naman karing kaya katamong kalungkutan. Lawen ning meto nga pengari, agyunong panyabyanan at kamuanan ding kayang anak. Maski pa masakit kaya, at maski pa maging masakit ka rin kayang anak, uling balo ng potang tenga manwano rin kayang anak ngeni, daman naintindihan ngeni, pero datanging panahon, aintindihan da. Inyay metong anak, bigla na namo nga sabi po tang metuaya, tindam tane po siguro yung sarili tamong sasabi, aintindihan ko na ngeni, nung bakit na sinabing makoyta. Aintindihan ko na ngeni, nung bakit na peparanas tatang koyta. Kenny, pero datang ingaldo, aintindihan tamo rin yung bakit tala delanan deni. Gamitan tayo sa aning regalo ning pamanintindi, ing pamaging maukol, ban maski masakit, kay katamong apibatan, uling akit tamo, ing kay katamong paintungulan. Amen? At katlo, limala pa po rin agyuyo pa, pakigising po yung kasiping yo, pakigising po yung kasiping yo. Yan. Pampalingan niya pong bagyan. Kumpilan niya pong makanya. Yan. Datang yung banal na espiritu, kumpilan niya. Kanya na niya po. Sige na ako, marine. Marine kayo. Katlo, the third gift of the Holy Spirit is the gift of counsel. Pakibasa po. Counsel o kausukan. The gift of counsel. Alaliwa tamo po yung gawan. Alaliwa tamo kagiwan. Atin tamong natural agelingan karing bagay-bagay. King neto nga shop na ning taong mandukit. Ating biyasang mandukit, ating taong biyasang mamintura, ating biyasang mga repintero, ating biyasang mag-manage king negosyo. Pero malagad mo. Malagad lamo retang taong agyu nangan gawan din. Atena no man agyong pisabe-sabe gawan din. The Lord once spoke to Saint Catherine of Siena. He told Saint Catherine, I have given many gifts and graces, both spiritual and temporal, with such diversity that I have not given everything to one single person. Kung ang binyeing regalo, I intended it nga nawari ning Ginoo. Sirya ko. Nga nibiyeng metong, ganaganang regalo king meto nga tao. Ban kanita, all should be my ministers. Ding ganagana, maging talasuyo ko la, king pamidake, karing regalo, kay ibat kanako. I have willed that one should need another. Ing meto nga tao, kailanganan ing meto nga tao, that all should be my ministers in distributing the graces and gifts they have received from me. Ating regalo ning kausukan, yan ing obra na. It enables us to see that we need one another, that we need to share our talents and goodness, and never to become selfish. Malyari tamong gamitan ng kabyasnan at belwan para karing sarili tamo. Magpakakwalta, magpasikat, but the gift of counsel empowers us to share, not use these gifts for our good alone. Nung biyasa kang manalakad bale, mitalakad kang matibe bale. Nung biyasa kang magkanta, mumuking CR kakanta, idake mo karing aliwa. Nung biyasa kang mamatula, idake mo. Nung idake yung pamamatula,
mamurit ka. Amen? Nung maili kang dili mo, mamurit ka. Idake mo ing kaya kang tula, ban e mo look ing grasya, king kaya kang kapilubluban. We need the gift of counsel. We need God's grace of counsel to inspire, to share what we have and what we can. Amen? And the next gift is, fortitude. Pakibasa po, the gift of fortitude o seek ka na nalub o tepangan. Mayan mo po'y magtamad. Nandin mo po, egsiesta ko po uling. Bayo ya po'y kanakong papag, suliyayang yeni. Kanyaman ko tudtod, may bugna ko pong emi bangon. Mayan po'y magtamad. Mayan naming sumuko at tuknang namuking gagawan po, tamig kasakit ka at may nasakit ka. Pero yung sika na nalubi, ba't king espiritu? Eya mo kabud si pagan. Eya mo kabud si gasig magobra. Nunete pangan ya. Bansulungan, ing dapat mong sulungan. Bandalanan, ing dapat mong dalanan. Mit mong kapibabatan. Hanggang miras ka, king kekang pupuntalan. Maski pamarakal kapag subukan, ela rin sangkan, ban kumay nakakapilubluban. Ing regalo ning sika na nalub, ning tepangan, manibatan niya king kapilubluban. Balikan tayo nga mano, sika na nalub nga tamo. Ing sika nan, manibat king kilwal. Nung manibat ya king kapilubluban. Inya nung atin kang regalo ning sika na nalub, maski padakal taong bubulong, maski padakal tao ko kontra, maski padakal tao manatuking mayat kong gagawan, ulingin kaya kang sika na nibat king kapilubluban, katuknang king mayap mong gagawan. Yan, king sika na nalub, ibat king espiritu. Kailangan tamong mipasik na nalub, kailangan taya ing banal espiritu. Amen? Next gift is the gift of knowledge o regalo ning belwan. Atin tamong kilalang dakalabalo. Atin tamo ring dakal kilalang dakalabalong sabian. Kalupa na ning paring at syuking kaya kayong harapan. King panahon po ngeni, masaguli na mo ing pakibaluan ng gana-gana. May uso yung Google at oy ni po yung pitatakutan ko ngeni. I was surprised when I tried to use this what they call now ChatGPT. I was even tempted to search for my homily there. Tinype ke po, ketan ChatGPT, make me a short homily for Pentecost Sunday. Ay, ginuko po. Just a click of a second, makanyan, 2 seconds mo, linwal niya yung buong homilya. 5 paragraph homily. Diyos ko, sabi ko, na ako mag-aral kanini, nga ako makanyan. Kasanting nanitang gewa ng homilya, at oy ning pigaganakan ko. Lalo na karengkayanakan. Masyado nang mayaning ganaganap. Sana po pakamalan na pengari. Ngayon pong Pentecostes paganakanan ng Ginoo. Aliwayang belwa ning yato. Aliwayang belwa na pagkalob ning apong Ginoo. Mayan mo'y mabiyasa ngayon panahon na ini. At mayan mo'y magpakit ka, lupa kang biyasa. Masyado nang mayan ding bage-bage. Pakicheck po. Ing pamag-aral din kay kayong anak. Nung tunay manibatan king karelang puso at isipan ing karelang papaluwal king karelang pamag-aral. Po takukwa na lamo mas kino ka rin. O yun yung masakit ka rin. Masakit man pong tanggapan. Keni ko po akakiting sangkan nung bakit. Marakal po ka rin kaya katamong kaya nakan. Maski pa rin makatwa. May nala kapilubluban. Uling masyadong mayangan kwanan ing burida. Matagkin lamong bagya. Mamroblema lamong bagya. Mipakarine lamong bagya. Bisa na lang sumuko king biera. Uling masyado dang mayanikwa ing belwan. Masyado dang mayanikwa ing pamagaral. Masyado dang mayanikwa ing pamibiyebye. Pakamalan na pengari paganakanan ning banal espiritu. Ing tune belwan ala karetang grades. No ne sukad be ing tune belwan. Potang liban me kapilubluban. Sinubok me tetagan ing meto nga tao. Paganaka po kaya kayong pakamalan na pengari. Check on your children. Makanano lang mibabata o agyuda papakayang mibata. Maybe some of us are spoiling them. Please, do not. Allow them to experience
the many things that life has to offer, even hardships, even difficulties. It is the only way to learn. Amen. Ating tune belwan, ing regalo ning belwan ni Bat King Espiritu. Sabyana kay katamo, aking bandang tauli, when you are able to possess, I'm always telling you this, when you are able to possess everything that is important in life, sooner or later you will realize that the most important things in life are not things, and they are not deemed important. Ding peka maulagang bagay king yato, ela bagay, at maralas ela tuturing maulaga. Uning peka maulaga mo king katataw yan, aliwarin kaya ka nga balo, aliwarin kaya ka nga yung gawan at kayatinan. In the end, what will be important only is faith, hope, and love. And the greatest of this is love. For in the end, St. John the Cross tells us, in the night time of life, we will be judged by love, by how much we love. Yan ang tunay kabias na. Amen? Makagising ko pa po. O, ngayon, nanding kukumpilan nyo po rin kasiping yun. Nung ating ko pong danong ngayon, ibinyagan nyo rin kasiping yun. Okay? Yan. The next, second to the last niya mo po ini. The next gift of the Holy Spirit is the gift of piety. Yan. Pronounce siya po masalis piety. Po piety. Okay? Piety. Okay? Piety. O regalo ing kalam ning malugod a kabanalan. Ing regalo ning malugod a kabanalan, aliwa mo itang panekang mangadi, panekang makasiklod, panekang magnobena, panekang sisimba, pero pwede ang mayakit ka rin. Ing malugod na kabanalan, yapin itang panekang pasalamat at papuri king Diyos, nano maning kaya kang kabilyan. The gift of piety, paganaka na paneke katamong, makwalta ka kalulo, anak ka mano matwa, nano maning kabilyan mo, nino manika, anak na kaning Diyos. At yan ing emo sana kakalingwan. Ibiyena mo yan ing regalo ning malugod na kabanalan, panemong ganakan, anak na kaning Diyos. Manakit ka naman, kareng sisimbal doldo. Siguro mangutang ka, nano kaya nga kakuha na ning tao ngayon ni Eldoldo yung sisimba? Neman makwalta. Yarin mi ko kwalta. Pero pansinan mo, paya-paya kapilubluban, masayaya, uling balo ng ating Diyos sa lulugod kaya. Pero manakit ka naman kareng panesisimba't panemangadi, ting taong mapangadi, makwaltala. Siguro akot nan ming sarili mo, nano pa kayang kailangan naking benine, ot panayang mangadi. Yan ang gagawa ng regalo ng malugod na kabanalan. Ipaganaka naking meto nga makwalta at mabandi. Aliye ganagana sa lining salapi. Aliye ganagana akwaning kasikatan at kayo pa yan. Kailangan ng Ginoo. That's why, ing regalo ng malugod na kabanalan, ipakit naking meto nga kalulong tao, aeya makanta ka kalulo at agyo na pamuring mami. At ipakit naking meto nga taong makwalta, amaski pa makwaltaya, at inyan kailangan iba't tingapong Ginoo. Because of the gift of piety, no one is so poor not to give anything, and no one is so rich not to need anything. Amen? Yan ang regalo ng malugod na kabanalan. Kailangan tayong Ginoo. Kailangan tayong regalo ng malugod na kabanalan. And lastly, fear of the Lord. Pakibasa po, fear of the Lord. Malambis at takot king Ginoo. Ating takot, pero malambis at takot. Loving fear, loving reverence to God. Ating tatakot king Ginoo kaya katabo, huling elabisang maimpyerno. Makanyan kasing may tuturo kaya katabo, potang anak tamo, potang may kasala ka, piras ka king lalam. Takot yayan, pero alayang lambis. Sasabyan na nining regalo ning malambis at takot. Ing takot tamo, manibatan niya king lugod. Fear is produced by love. Makanano, nga ng Santo Tomas de Aquino, love is the very mother out of which fear is born. Because one fears to lose only what he loves. Pitatakutan mong mawala ing bagay at taong kaluguran mo.
Ing takot kay ni manibatan niya, king lugod. E wari po tang kaluguran may meto nga bagay, o kaya meto nga tao, ing pitatakutan mo, itang mawalaya. Ing mawalaya at lumawot ya ing luluguran, yan ing pitatakutan ing taong lulugod. In this respect then, fear arises from love. At kutang tamo king sarili tamo ngeni, nano ing pitatakutan kung mawala ka nako. Nano ing pitatakutan kung mawala ka nako. If we recognize, nung akilala mo nanong pitatakutan mong mawala ka, akilala mo nano yung tunay mong kaluguran. At sana, pitakutan tamong milawot tamo, kay nga pong Ginoo. Amen. Amen? Amen. And lastly, katataulian, anting pamupos. Masyado la pong komplikado rin pa magpaliwanag rin. Simple mo, makanano talang akit din king dieta mo. Akit tala, komplikado yung paliwanag rin eh. Pero simple mo naman yung paralan, ban akit tabong tune, agagamitan tala ring regalo iba't king espiritu. Because these gifts can be seen through the fruits of the Holy Spirit. Tune lang at syuke ka ring regalo nga rin. Simple mo. Nung lulugod ka, nung matula ka, nung payapa ka, nung mapibabata ka, nung maganaka ka, nung mayap ka, nung matapat ka, nung malumane ka, karing kang paralan, nung mapamigil ka, king kang sarili. Pero, nung emo pakakit kaya karing bunga nga reni, naburing sabyan na lalo kaya karing regalo. Ing buri namong sabyan, pota kaya kalang kalingwan, pota kaya kalang tikpan, pota paneming mamalat siya ning sarili mo at mamalat siya ning Ginoo. At sula pane ring regalo nga reni. Pantunan mo la, gambulan mo la, papamungan mo la. Amen. Talakad tapong ngeni at ipasyag tamo ing katamong kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, ing Diyos ipangmayupayang Lina lang king banwat yato, at kang Hesukristo nga anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upayan ng banal na Espiritu, ni bayit kang Santa Mariang Berhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pa ako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatao daring kasalanan, king pangasubli ramyeding mete, at king die alanganga. Amen. Manalangin tamo king Diyos, ban itugtog ne kay katamo, at king mabilog ayato ing kayang banal na Espiritu, ning tetagan at pamisan metong, nga tamang sumabi, pustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Kawing pisamban ang makalaghanap mabilog ayato. Kawing komunidad ating libong lupa. Kawing Kristiyanong makakalat king malewakan ayato. Itugtog me ing kang espiritu. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. King Papa at kawing pamuntok dawing pisamban. Kawing obispo at pastul. Kawing hanggang makayagom king kasuywan ning pamanyuyo. Itugtog me ing espiritu. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Kawing Kristiyanong mi pasakitan, pauli ning kawelang kasalpantayanan. Kawing magduda o urong sulong alub, kawing anggang magdulap king Dios. Itugtog me ing kang espiritu. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Kawing manalipit, kawing kapatadda, kawing atsu king upaya, kawing mayayalipan at kawing mayala. Itugtog me ing kang espiritu. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Kawing milalaghanap king ebanghelyo,
Kawining kawelang tungkol, yaing mamatawad kasalanan. Kawing makagapos, kawing tanikala ding sawilirang kakulangan. Itugtugme ingkerang espiritu. Gustan mong ibayo na yung lupa ning yato. Kawing pakatipon keti king lagyo mo. Kawing mekona, kawing keraming komunidad. Kawing bayong bininyagan, kawing aldoreti, itugtugme ingkerang espiritu. Gustan mong ibayo na yung lupa ning yato. Gataymikan din kaya katamong puso at buwan tamo king Diyos, ing pekamalam tamong kapagnasan. O ginuming Diyos, itubod me kaya kaming banal na espiritu. Ban mi pasik nangan kami king pamangamit, karing regalo na, at ban mamungaya king kaya kaming pamibiyebye. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginuming. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dahon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanin sa aning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katangi ka sa palala ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, ay rana kesana king sablang katutuan ning pengako mong espiritu,
Ban ibulalag na kaya kaming kabilugan ang kabaldugan niting sakripisyo. Iti adwan miking kapamilatan ng Kristong Ginumi. Inginuman tabe yakek kayo. At kaya ka Yat antibol. nayo ring pusoyo. Makayat na no. Pasalamatan tayong Ginoo Dios tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matuli. Ing pasalamatan da kang parati at numan karino ipa. Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Kingaldoy ti tinubod ming banala espiritu karing pinili mo maging ke kang anak. Kapamilataning pamakira-kira king gening bugtong mong anak. Inya de lame king kayang kaganapan ning misteryo ning ke kaming kaligtasan. Kingaldoy ti pagmasusyan miya, ing dakila ng pamagmula ning ke kang banala iglesia. Inyang ing banala espiritu pe pabalo ne karing sablang balayan. Ing bukod mong tune Dios, at lelanganing ibat karing dakaldang salita. Ring tawing meto nga siwala ba ni pasyag king meto nga kasalpantayanan. Ing tulaning pamanyubling mebye, babayo ning meto yato kabang kambering sablong koro ring anghel karin banwa. Daralit ming ke kang ligaya, layon makyabe kami nga lang tuk ng babye kapurian ke ka, at ngaming ang kakanta. Ibpaming mapamakalulu, yayampang ming kapurian at kapasalamatan keka, king kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Ipaniga po mi king kapamilatan ng anak mo, king tanggapan mo lat bendisyonan, deting ayin adarahon mi keka. Darahon mi la keka munang muna, para king kekang banala Iglesia Katolika. Pagkaluban mo ang kapayapan at kalingapan, pamisan metong at pamisaw-saw, ding sablang makayanib kaniti king metong ayato, kasan metong ning kaya kaming Papay Francisco, akekang talasuyo. Kambening kaya kaming Arsobispo'y Florentino, ding sablang manalig at milalaganap king kasalpantayanan Katolika, amanibatan karing apostol. Ibaganakan mo la rin kaya kang anak, ang eni kaya kaming ipanalangin. Balo mo yung kaya kaming kasalpantayanan, antimurin ning pamagsikap mi, at pamagkapilit maging tapat keta. Iting pamagayan ming kapurian keta. Daraon miya para king kapakanan mi at para karing maldili king diemi. Para king kaya kami ikasaplala talanganggang kaligtasan. Daraon mi nga niti, kaniting pamanurup at pamagkapilit ming marap king kaya kang kamalan. Diyos at tutu at mabiye kapilanman. Kasan metong ning kabilugan na balayan ning Diyos, pagmasusyan miyang eni, ing malaka fiesta ning Pentecoste, kanitang pepakit ya karingkay ang apostol, ing banal espiritu, king anyuning dilang api, at inulid karela, para ngalan miyang eni munang muna,
Inginduning Dios at ginuming Kristo ay Maria, lusok king kaligayan at kapilanman Virhen, antimurin ing kayang banal na esposo, San Jose, ding kaya kang pepanuanan apostol at martir, ti Pedro, Pablo, Andres, Santiago at ding sablang banal, king uli ning karelang merito at panalangin, nabangnan mi naman saning manatili mong sao pat pamanampon. Ibpatanggapan me iting ayin ning mabilog mong familia, gawan mo king makapibyebyel doldo king kekang kapayapan, emo ipain tulot imikawani kami keka kapilan man, ibilang mo kami karing kekang piniling talasuyo. Iba, bendisyonan mo reting ayin, mayapan mong sambanda ka king espiritu at king katutuan, para kaya kami maging katawan at daya na laning pakamalan mong anak, Yesu Kristong ginumi. Kanitang aldo bayo ing kayang pabaylasa, kinwaning tinape, karing banal at kagalang-galang ng gamat, tinalangayaban wag kaya ka Diyos si panang mayupaya, pasalamata na kat pinuri, piraso ning tinapet dinwang ne karing disipulo na at nga na. Kuanan yeti kayo nga at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwaning kalis, karing banal at kagalang-galang ng gamat, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, tinwang ning kalis karing disipulo na at nga na. Wanan yeti kayo nga at minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang ponalang hanggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ang patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigaganak ka kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Espiritu bintang niya, Alleluia, Espiritu bintang niya, Alleluia, Espiritu bintang niya, Alleluia, ibay kaming kaya kang talasuyat bibilog king kaya kang banalabalayan, pagmasusyan ming kapigaganakan kang Kristong kaya kang anak at ginumi, gaganakan ming pamaylasan na, ing pamanyubli ng miye, ing matagumpe ng pamaytas banwa, inyaibat mo rin karing kalama kaya kamanibatan, daraon miya king kaya kang kakatas-katasan na kamalan, iting makabukod at dalise pamagdaon, ing pamanga na magkalubye kapilanman, ating inuman na magkalubkapalda na nalang kapupusan. Lawan mo lang mit mong tula reting kaya kaming ayin, gampanan mo kareting depatan mo, karing ayin ng Abel ing matapat mong talasuyo, ing pamagdaon ng Abraham ay pamiking kasalpantayanan, at ing sidyanang tinapit alak Melkisedek, ing paring pinili mo. Marapatan mo ngening tanggapan, ing banal at dalise pamagdaon. Mayupayang Diyos, adwan mikeka, kaya kalang iparala karing banal mong anghel ding ay na reti king altar mo banwa, banking pamisulu-sulu miking banal katawan at daya ning kaya kanganak, king pamakinabang mingeni keti king banal mong dulang, mikatmuan kami, karing sablang grasya at kanwanan. Ganakan mo lagino, ring alipan mong minuna ng miglakbe kaya kami, magdalaking tandaning kasalpantayanan, at painawa na king katahimikan, lalong-lalo na, ring ipanalangin mingeni.
Pagparalampu mi Ginoo, king kareting meyangon na biye, at karing sablang te painawa na kang Kristo, pagkalubusaning kasngawan, sala at kapayapan. Ikami mga lipan mo makasalanan, manalig king maragul mong pakalulo, ihanib mo kay sana, king kabilangan din kay kang Juan Apostol at Martir, kang Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, at karing sablang banal, pagamwa mo mikeka, ing biyanib kay sana karela, king ulining nanumang pangaintuliran mi, nune ulining kapatawaran mo, king uli ng Kristong ginumi ampat king kapamilatana, babye mo reting sablang bagay maya po Ginoo, at parati mong lalalangan, papagbanalan, bibiyayan at pagkalog kay kami. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang tuto, kagumding Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Kambening maragula kapanaligan, King Dios, sa mitutubod king kayang banal na Espiritu kaya katamo. Mahusta mo kayang ini, kapamila taning panalangin na tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasawpan ning kekang pakalulo, parati kay mikabos king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristo, kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayariyan nating King kayo kayo payan at ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunay ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan ng ponpisan metungan may agpangking kaburian mo. Ika mabibiyen po ang magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati kaya kayungan. At kaya kan timuri. Ing masayang paralan ni dakit tapong king balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakalugod.
kay Cordero ni Diyos, ang ilalako, ikasalanan niya. Pagkaluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang ilalako, ikasalanan niya. Pagkaluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang ilalako, ikasalanan niya. Ibigay mo kami, ikaayos. Ibigay mo kami, ikapayapan. Emuin kapayapan. Ibigay mo kami, ikapayapan. Emuin kapayapan. Pakamalan kong kakaluguran, nyo ing kordero ng Dios, nyo Iso Kristo mitutubod king banal Espiritu, magkalub ka ring sablang regalo. Nyo milalako king kasalanan ng yato mapapalad tamo, ikatamo mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginoo, ako matampang tanggap kay ka. Dapat iagkas mi nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, kapamilatan na niting Eucharistia, itubod ming Espiritu ning Pentecoste karing puso mi, ban papanatilya na keking lugod mo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Bukas po Aldo Lunes, atin tamo pong misang alas 6 ning abak, para king kapagmasusyan ning kapigaganakan kang Santa Maria, ing induning banal na iglesia. Memorial of Mary, Mother of the Church, bayo pong kafiestan, tinatag ng Papa Francisco, kafiesta ng Maria kaybat na po Lunes, kaybat na po ning Pentecoste. Tintamo po misang alas 6 po bukas. At ken pong daratang Miyerkules, anting pamupos po king bula na ning Mayo, bula ng Maria, ing pamagdaon, Bulaklak, Flores de Mayo. At intamo pong misa alas 5:30, anting sadya, at agkatanlangan po, ikatamungan, lalong-lalo na po rin egan-agan ng organizations, ban mag-offer at magdala pong bulaklak para king katamong Virgen Maria. Mas masanting po, deta pong bat karing bakuran tamo, deta nga kuha tamo pong local flowers. So nung ali po, nung malyari kayo ring sali, mas kinano pong klaseng bulaklak, fresh flowers, ay down tamo. Ang yan pong bulaklak po labasa, malyari amo rin po. Bulaklak, ganano pong bulaklak. Emo po chicharon bulaklak, basta po bulaklak. Okay? Inginuman tabi kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Idukuyo laring buntok yu at manigapu king bendisyon ng Diyos. Kaniting Eucharistia ing Diyos, tigtug ng pasibayo kaya katamo, ing apinat masika na angin ning Espiritu. Manano na sanang ing Espiritu, tayra na katamong lubos bitagulaling, king kaya katamong sarili king Diyos at karing kapara tamong tao, lalong-lalo na ring pakakalulo at magkakasakit. Pagkaluba na kayo sanang tetagan mi bayo, karing kaya kayong sarili, at king iglesyang pakamala na, ban maging mabyeta mong tanda, king mabilugayato, king kaya panat pangat ning Diyos. At ing lubos mayupayang Diyos, bendisyonan na kayo, ing iba, ing anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, kambedaring regalo, ning banal na Espiritu. Aleluya, aleluya. Salamat king Diyos, aleluya, aleluya.
Espiritu bintang niya, Alleluia. Espiritu bintang niya, Alleluia. Espiritu bintang niya, Alleluia. Alleluia. Alleluia.